Mwakwa baby me Adom TV bedroom health tips e apomuden common yedie na we ni de enye mretentin bia 5 minutes sabe ya betumi akomu nyuma so aye ne e wo se oye wiki mu ye di nkomo afa homeopathy eho no so ye form of medication and treatment ayaresabia ye wo bi ha endpoint homeopathy clinic eba homeopathy dia wo yini frimu a enye yi adwuma kui ne so yasene emi etumi ne penifo di nkomo nti na wotwe mu wo hyede tu ho si ho se oni ebe kasa fa homeopathy ho nti wo atie bi sebe ya wo ba ha onim adwempo a wo de ba dog ya na se eno ambo ni nyina to fa de maye ye hwe nsonsoye a ewo homeopathy ne ada medication and treatment medasepa ye kasa homeopathy no a unlike herbal medicine ye kasa obi practice herbal medicine a otete bi a leaves eduabana na watwitwa anaase root eduane hini na bi a wanoa wayam bi wachim bi so waye bi na wode in it raw state na bi a wanom eno ne herbal medicine ye kase chemical medicine anaase kwalebufo ana konfanoche form of medicine na drugstore nuru a eno so ye say eno so free plant mu a efi natural nomamu na o ma ya na mo dia fa chemical processes mu na ababeda ne chemical medication nti ubenya paracetamol any other forms of medicine ni nyina no a eye chemical they go through chemical processes and ababeda ne sa eduru no ne kasa homeopathy dia ya de no eye electronics sa nro no a orthodox ekofa na e bia wode afa chemical processes na abeda ne nuru no na heba afo no apeke na wanoa na watwitwa na wayam bi no waye ho korba abeda ne nuru ya de ne de ntesa ya de no enua na wo hono ni root na wo ni sa no ni nyina no emu ahoden no ene yatwe ene ye de aye bibi e kan se radionic computer eni nti se afia se waba endpoint na ye hwe wa ye cheke wo wie a machine no e kire yade na a kire aduru a ye mfa mawo na aduru na de mawo no so no e kire wa hoden pepepepe ene de mawo. And unlike say be a wako orthodox, ebia say a drawy, mon concoto a drawy say no one. Or say homeopathy the end of the year. Some fans say be a woofy and in an umanya malaria, no more endpoint here. And yet the same a draw and a mobit mania. Do piano and a wood, do la munano, who be a one more dear wood niano a different, way a different. Name no near the mano. A no any side effect because no any active ingredient. Ye dia pass it through electronics and a track sahade no air potentize bibia be kan say distilled water e dia ahoden machine dia ahoden no ya dia no awo no ahoden enu na betima sawo no anka o se ka wo afom ko ekofa no we die ne de say enu no ahoden nya dia hye machine mu and machine no air potentize machine ahoden no ya work on it na machine ahoden na be de abe hye aduro mu amfa say bia air distilled water et homeopathy no ye want a tablet, ye want a liquid, ye want ni cream, ye want be outside the orthodox so e was I didn't have a for one you know. Near no any active any side effects. Any BB any chemical bia any BBA enti side effect say enka duro bi onom a ehun sunsuanso ho no de ade man ye unique ne say eni sunsuanso boni bia na aduro no so before obetimi de aduro so ama obi no eje se wa hunu yade no ne fare bai the cause of yade just wa hunu eni nti no wontimi mefre oh doctor manya code ana doctor meyam na yam ya itima meyam aduro doctor ma hoden me be ma hoden wo fom enti me pese menya be ma ho aduro wontimi nya ne saa eje se yahunu ade kora ama be ma na hoden wo be ma na wo fom o atofom wo oba no wontimi nwo ye ntimi nka se koto aduro we ne nom dabi eje se aye medical check adwitwa scan aye adive ehunu se awo na wontimi nwo no when na atochema na ndi wontimi nwo be ma no a ntimi mpagya no de atochema nti ama be ma ntimi mpagya nie na yehunu saa de no a na ya ma wonuru a ebetimi correct the fundamental cause of the problem na yehunu saa de pepepa na ye correct so na ye correct saa de ni wi a it homeopathy another unique thing women say it deals with the uniqueness. Homeopathy says that there is no individual here the same. Nimba bia nya ye obia different. Identical traits quite different. And it will be about na ho the same thing. It homeopathy is about knowing the causes of problem
End point homeopathic no yade bi how bia ene what homeopathy na say yes say you heard the cause of the problem but more than na wo yade na eto so no ye hunu ade kora this yade na ba end point homeopathic no frame number yi na yen kasa 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, the doctor do what he say. Yenti ni yo enta fompo homeopathy no enye the same. Esu no bia na ne de. Ti ase ye na obi ka ho asama. O ka se da bi na no mti se fia ne doctor do what he wa chechire mu sa na tie. Wotena so sabre ya wadaroma ya sa kan ye ho ye nche 5 minutes sa akosi fiada. Ye beba beto so ahwene ma fofora homeopathy no eye woni pedua mu nti ehuhia se ye kasai woni Dr. Duboaten ebe kasa ya we bia hawa ya frɛ no wotena kwa ho den ho a ebe to